dalam udipnya menyahana cobaan udip. Contoh, nak tanya dengan layang sama. Allah nak pegang tanya, tanya tak pegang layang. Layang hai menyahana angin. Angin nya tiga iput telih ubung. Tapi le layang hanjir je menyahana angin. Menyalayang i pegah long hang kutim, kabaina angin tiga adat. Cukup sayup-sayup kui pegah. Nyahana je. Tetapi le tanya hang gebi pak tha. Ate kau aja hai terima enan, pasti sakit ate yang sakit. Trip-trip itu kau hai tak hindar untuk tidak memperpanjang fitnah. Menghindar untuk tidak memperpanjang dosa. Menyeniat katanya tak hindar, hana tak pegah apa. Kalau beh bak leurau hana tak pegah apa. Kan hana tak pegah apa pulain. Hana merempak kan hana tak pegah apa. Tapi pas merempak, nya kata mayang tak tahu. Ada pun dia tak tanya yang bagaian. Masalah langat dia yang home dulu loh. Yang jelas le katanya tidak ingin memperpanjang masalah. Memang butuh lagi yang tak pegah tanya menghindar untuk menghindari dosa yang je. Nya hana keun ko hubungan silaturah. Tapi ya na tapi lah. Sampai pajan tanya mana? Sampai pajan, tapi yang penting ai dia. Sampai leuro, kan kalewat leuro. Yang tanya sampai pajan tanya lagi kan. Sampai pajan nanti tanya hai terima lagi menan. Sampai kapan kita bersikap demikian? Hanjut selama-lamanya. Getanya payah minta ubat untuk bisa menerima. Sengajanya Allah mengkehendaki gekirim mudah-mudahnya laudip tanya. Hanjut. Nyen kan cobaan rahmat Allah. Takkan cobaannya sih. Allah genek teh dupna kesabaran katanya. Genek teh oleh Allah Ta'ala dupna kesabaran. Karena dalam udipnya, udip akan mentamah god wate mathapat nikmat ngan bala. Ataupun nikmat dengan cobaan. Udipnya akan mentamah lagak, mentamah kuat di saat kita tidak menghindar daripada musibah, yang kita cari hanya nikmat sahaja. Goyo perkawin nikmat ngan bala, goyo perkawin nikmat dengan cobaan, supaya kedua-duanya nggak mentamah mangan. Kopi pit. Kopi tabuh gelah, tabuh saka 3 kilo. Mangan kopi. Yang mangan kopi benar pet mame. Bek mame tat, bek pet tat. Terlalu pahit jangan, terlalu manis pun bek. Kibantik biasa-biasa mentah. Dalam udipnya menyahana cobaan udip. Contoh, nak tanya dengan layang sama. Allah nak pegang tanya tak pegang layang. Layang hai menyahana angin. Angin nya 3 iput telih ubung. Tapi le layang hanjir je menyahana angin. Menyalayang i pegah long hang kutim, kabaina angin 3 adat. Cukup sayup-sayup kui pegah. Nyahana je. Tetapi le katanya hang gebi pak tha. Bek tapi layang langin sebak tebu. Putuh beneng, putuh terajai, kadang bekah ke gerdah hai. Hanjir le ke layang. Kapai yang nalalaut baru itim jak, menyana iri juga. Menyakapai yoi keriuk, pehadang i darat. Menyakapai rencana ini jak lang laut. Yang tukang mekapai tau, iri juga. Ipuk le iri juga, iput le angin. Baru bisa berjalan. Maka dalam udipnya, susahnya, ingin untuk lebih tumbuh. Ayat menghindar. Artinya mana? Untuk sementara ini kajiatlah. Tetapi legatanya harus membaca zikir-zikir yang bisa menguatkan dengan segala masalah. Dupna lah pegah ke dayo. Dupna temai tindi. Andai kata tindi mentang uhante dayo. Ilmu nyata kadi mai tindi ku ikeng ke menangkap pu. Ko pu tak pu hadro te keji. Dah hanya pu mengendro keji. Nyahana gede kedi Allah Taala yu keun ya keun ji. Mihana getok le Allah Taala kan han. Maka lagi tanya menau. Idanya je tanya ya Allah pakan menau mati lung le. Pakan lo kana bisa ku terima ngata drone ju ya Allah. Ngan mengganggu mantang na nilai kita belum bisa memahami mendalam secara mendalam tentang qada dan takdir Allah. Makin cara mau meratib lah. Nyampai baca astagfirullah bejai, baca salawat bulu, onlinyan tak baca putranan, tak baca ratib bejai. Artinya, apa katanya? Untuk mengobati jiwa.
Itanya mana harus kuat dengan segala mata. Sebab dia hanai pegah-pegah legap kan? Itanya pian mangat sih. Puan hanai pegah tapu boleh kerau. Puan hanai niat nak boleh. Ate katrep hanai pegah legap dah mangat. Hawa tak sih beri pegah ke itanya. Man pakiban dalam hidupnya tanah yak tham tanah yak tup babah urang hai. Allah cuma memberi kepadamu 2 tangan. Dan Allah memberi kepadamu 2 mata. Memberi 2 telinga. Kepada manusia yang lain juga sama. Kalau kamu tidak sanggup menutup, kalau kamu tidak sanggup menerima bagaimana kehidupan yang ada, jangan kau paksakan dirimu menutup mulut manusia. Karena jada 2 kere, urang wartoh roh gimana tuh? Yang mampu pakai ban, tutup mata, tutup telinga. Teruslah berjalan, insya-Allah taala aman. Sebab landunya puan ni pegale. Tak mata ikun ni urang. Puan mai belum mata ji, ni lagi modern kriat ji ha. Lebih banyak beje. Berarti urang matanya urang kriat. Ka thabok. Olehnya di danya tak cok mata tak belau. Tak belau mata tak belau Honda. Ikun tik lau. Orang kai belau mata. Yang orangnya kai belau Honda, yoi ku tak ikutnya. Orangnya lain menjadi pegah, yang orangnya kai pegahnya. Tak itangin salah, tak mata salah, dempa salah. Inilah dunia. Karena tidak ada yang tidak dibicarakan. Mam bagi aja juga ke mengadroi. Mata dekedi kai pegah le urang kan, tak menempak lam yang god. Tak jo jelbab 2 kerek. Ini taka-taka rumah. Yang puak taka hai boros hai don kanan pegah. Yang bawa pulan-pulan pulin-pulin. Man hanya kan kepulain. Nya silaturahmi 2 ada. Pulen pegah-pegah kelung dan tabi-tabi. Baik hai. Anak aku pegah halong ka kaduduh long ka pulai. Kanyo bah. Betika panjang haba ka timbul dawa. Tak hindar menghindar untuk menghindar daripada dosa boleh. Tapi kalau menghindar ada yang kau bebut, itu yang leureuk, pakan ron lain hindar. Ku ilmu tamah dasar. Yang tak pegah ba urang tamah dah. Tapi langate itu ame kung yang le ke haji. Yang tahu itu hanya Allah. Habis ya. Kajian. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqab bikal musan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir dzunuba li jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ghani hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika haramika bi ta'atika bi fadlika man siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas shalah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat yaumal yaqumul hisab. Allahumma asturna bi sitrika jamil fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'amudana wa tabim taksirana taqabbal ya Allah ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya rabb baitil haram wal biladil haram wal masyaril haram wal hili wal haram wa rukni wal maqam abligh li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Khalisna wa ajirna walidayna wa usadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat minan nar bi barakati nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa syuyukhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum ajma'in. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.